mulai mas. E string nomor 6 E A D G B E. Oke, setel manual. Nah, kita dari E kita tekan fret nomor 5. Tekan, samain nadanya. Sudah sama, tekan string nomor 5, tekan, samain nadanya. Sudah sama. Cuma posisi string 3, pencet, tekan fret nomor 4, 1 2 3 4. Jadi posisi tekan sini. Samain nadanya. Lalu string nomor 2, pencet di fret kolom 5. Samain. Sama, kita baru tes do re mi fa sol la si do.